Ina ua whase le vanga whai le chapipi. Mai taitaina o le malo i le tausanga e Nuafe lusu matasi. Sa sau no ai le taita. O le nei tu. Whape atu fia me le malo na. O le amato lango atu 5% e moni mai wha maoni la whoka. A pekta. Wa mata winda le nei vai tau. Ni fe ese inga onga wa tulai mai. A fia ai le whainga malo. Malo si le fia le leia le tunu. E tulanga uma e pe ona tulai mai. Wa anginga foi le media whatanoanga press conference. A le fast. Wa le o toe whatu ina le latou e latou le Palemene malana whainga malo. Ma ua ua foi e latou mandisi o latou sui lunga o le media. O le whainga malo le fionga le Palemene ma le kapeneta. O se minority government. Ua ua malo mia i le media se saunoanga le tak fou fidia a le fast. E whapea e le ai se fast government. Ua na o le fast party o loo ia taitaina. O lona winga e leo se whainga malo i lalo le vanga whai a le fast le kapeneta o iai nei au fia i mat Palemene. O le moni ua vā le whongava. Ua le ma whai o na toe tuku whatasi i lau fionga le whongwhitalai. O le taua fianga al Palemene le masina o Januari Nuafe lusu malima o tua na iatu. Nei. Sa mata tuai le tua ngai po ua maua se fofo o fe ese inga o tulai mai. Wa a fia ai le whainga malo na sa laua lunga i le manatu malewa ai. Le file mua la tunu ma le so longa le lei o lana whainga malo. Ai peitai ua le maua lava se fofo o nei fe ese inga. Ua matauina foi i Fonotanga a tātou maota pe fo na moni mawina le tai au lo la ei le vaenga whai le fast i le lato tonginga pe laue lanu mumu ai le kapeneta na o fionga le fonga chalai o lea foi pe o na mata wina ma moni mawina lea foi o se e bai lato i tu angai o no foia no foa o lo i le tu angai no manatu lea lo o fionga le fonga chalai o le nei e manuia tātou fono. Malo.